Pomoz Bog, dragi đaci. Ako niste dovoljno zaključili na osnovu mog izgleda, danas ulazimo u priču o najzanimljivijem periodu nacionalne istorije 19. veka, Srpskoj revoluciji. Kubure za pojas, pa da krenemo. Mašala. Pre nego što krenemo sa bojevima i ratovanjem, da pogledamo prvo gde to žive Srbi i kako izgleda život u Beogradskom pašaluku i šta je dovelo do početka ustanka. Pre svega, šta je Srpska revolucija? Srpskom revolucijom istoričari nazivaju period u prvoj polovini 19. veka od 1804. do 1855. godine u kojem je došlo do početka borbe za oslobođenje srpskog naroda, a takođe i transformacije srpskog društva iz zaostalog, feudalnog, u moderno, prosvećeno društvo kako je već postojalo u Evropi. Srpska revolucija se deli na dve faze. Prva faza od 1804. do 1815. godine, koja obuhvata ustanke, i mirnodopska faza od 1815. do 1855. godine u kojem se u mirnim uslovima, brojnim reformama i moljenjem srpskih vladara postiže sve veći stepen slobode i autonomije srpskog naroda u Beogradskom pašaluku. Geografski prostor na kome se dešava naša priča mi slobodno nazivamo Beogradski pašaluk. Zapravo je zvanični naziv bio Smederevski Sandžak, koji je ustanovljen još 1459. godine padom Smedereva i srpske države. 1521. godine, padom Beograda, Beograd postaje administrativno središte Smederevskog Sandžaka, iako ono zadržava svoj naziv. Od 1788. do 1791. godine traje posljednji Austro-Turski rat. U ovom ratu, koji se kod Srba naziva Kočina krajina, Srbi su uzeli aktivnog učešća. Ratna dejstva Austrije su se uglavnom dešavala na prostoru pašaluka i veliki broj srpskih dobrovoljaca iz Ugarske i iz osmanskog dela su uzeli aktivnog učešća. Uspeli su da oslobode Beograd i da proteraju tursku vlast sve do Kruševca i manastira Studenice. Međutim, austrijski generali pa i sam car nije pokazivao veliko zainteresovanost da nastavi borbu protiv Turaka i vrlo brzo rat je završen Svištovskim mirom. Ovaj mir nije doneo ništa pogodno za Srbe i pre svega značio je da su svi trudovi i sva nada koja je polagana u austrijskog cara bila u suštini izdata. Jedini deo ugovora mirovnog sporazuma koji je imao neki značaj za Srbe jeste što je traženo da za Srbe koji su učestvovali u ovom ratu bude data momentalna amnestija, na što je sultan pristao. Ali naravno da Austrija, koja je bila okupirana drugim brigama, nije vodila računa da se ovaj mirovni ugovor detaljno poštuje i da se po njemu vlada. Nema boljeg primjera nego upravo da je vođa Srba, kapetan Koča Anđelković, bio uhvaćen i da je nabijen na kolac kod Tekije na Dunavu. Posle ovog rata, u srpskom narodu je ostao osjećaj da su izdani od strane Austrije i austrijskog cara i poznato je da su viđeniji Srbi to veoma glasno izražavali. Prota Matija Nenadović je kasnije zabeležio reči svoga oca Alekse Nenadovića, inače veoma uglednog Srbina iz Valjeva i veoma uglednog učesnika ovih događaja. Istina je da sam se zakleo da ću biti veran i protiv Turčina za slobodu očevine moje vojevati. I poznato vam je da ja moje zakletve ne prestupam niti cara izneveravam i ostavljam. No car ostavlja mene i sav narod srpski kao njegovi stari što su naše pradede ostavljali. Zato idem natrag preko Save, a nemam pisara ni drugi učeni ljudi, no ću ići od manastira do manastira i kazivati svakom kaluđeru i popu da u svakom manastiru zapišu da više nikad ko je Srbin Nemcu ne veruje. Osim toga, 1789. godine na turskom prestolu došlo je do smene. Stari sultan Abdulhamid I je umro i nasledio ga je sin Selim III.
Selim III je zaista prepoznao potrebu da se Osmansko carstvo reformiše i da se sa starom praksom mučenja, čitlučenja i maltretiranja hrišćanskog stanovništva mora prestati. Pogotovo u pograničnim krajevima gde je velika mogućnost da dođe do intervencije stranih sila. Koliko su mu Srbi bili značajni pokazuje činjenica da je u Beogradu sedeo paša sa 3 tuga ili 3 repa. Tug je inače bila turska vojna zastava i po broju tugova se otprilike određuje rang komadanta vojske. Ukoliko bi paša išao sa 3 tuga, on je imao maltene status vezira i bio bi veoma cenjen i poštovan. Inače, taj broj uglavnom se stavlja sa rangom feldmaršala u evropskim vojskama ili nešto što Srbi nazivaju vojvodama. Reforme Selima III, kojim je pokušao da dobrovolji Srbe, bile su bez presedana u Osmanskom carstvu. U 3 fermana iz 1793., 1794. i 1796. godine sultan je darivao velike i široke slobode Srbima i stanovništvu Beogradskog pašaluka. Pre svega, svi Turci janjičari i svi predstavnici turske vlasti osim samog paše bili su proterani iz Srbije. S druge strane, Srbi su imali određenu samoupravu na 3 nivoa i to pre svega na nivou nahije kao najkrupnijih jedinica unutar jednog sandžaka, pa onda na nivou knežina i na nivou sela. Svako srpsko selo imalo je svog starešinu, seoskog kneza ili kmeta, koji je bio biran od strane seoskog zbora. Više sela na jednom prostoru čini jednu knežinu i svaka knežina ima svog knežinskog kneza ili samo kneza. I njega takođe bira i potvrđuje skupština, a potvrđuje sultan. I na nivou nahije postoji obor knez. Ovo obor razumite kao srpsku verziju onog nemačkog ober ili nad. Obor knezovi su bili u direktnoj komunikaciji sa beogradskim pašom i imali su obavezu da skupe porez od Srba i da u određeno vreme, određenog datuma u godini, odnesu taj porez u Beograd ili u veće gradove i predaju Turcima. I tu je otprilike počinjalo i završavalo se mešanje Turaka u život Srba. Na nivou knežina, nahija i sela, Srbi su imali potpunu slobodu da se međusobno sude, dogovaraju, kupuju, prodaju, podižu crkve i manastire, obnavljaju stare i da se potpuno slobodno kreću. Njihove slobode su išle čak dotle da je beogradski paša najčešće se oslanjao upravo na Srbe da zaštiti granice Osmanskog carstva. Ove jedinice naoružanih Srba se nazivaju Srpska narodna vojska i nju su vodili srpske starešine i nju su činili srpski vojnici i srpski naoružani seljaci. Naravno, treba razumeti da nisu samo ovi Srbi čuvali granicu i da su Turci imali na prostoru Beogradskog pašaluka određene vojne odrede, ali njih je činilo svega 900 spahija koji su imali naravno svoju pratnju, što naravno nije ni približno dovoljna vojska da se odupre nekom napadu Austrijanaca ili bilo koga drugog. Ta Srpska narodna vojska koja je ustanovljena odmah po stupanju na poziciju beogradskog paše Mustafa paše, činili su naoružani srpski seljaci i njih je 1797. godine bilo 16.000. Naravno, treba razumeti da u Beogradskom pašaluku nisu samo Srbi bili naoružani. Bilo je oko 900 turskih spahija koji su sa svojom pratnjom bili jedini predstavnici turske vojske i turske vlasti i oni su uglavnom bili u gradovima, dok je unutrašnjost bila potpuno prepuštena Srbima. Koliko je bila značajna ta Srpska narodna vojska govori vam i podatak da je 1797. godine nju činilo 16.000 boraca sa srpskim komandantima i srpskim podoficirima koji su vodili narod. Među njima se čak nalazio i Karađorđe kao bimbaša. Ono što je takođe značajno jeste da se i ova Srpska narodna vojska pokazala veoma kvalitetno i veoma sposobno da brani pašaluk
od strane neprijatelja. Međutim, taj neprijatelj nije došao s polja. To su zapravo bili turski odmetnici koji su bili pogođeni i koji su bili revoltirani odlukom sultana da se oni proteraju iz tih pograničnih oblasti i da ne smeju da čitluče i da maltretiraju narod. I to su bili upravo janjičari koji nisu mogli da se pomire sa svojom novom ulogom. Jedan od njih, inače poreklom iz Bosne, Osman Pazvanoglu, je uspostavio sopstvenu državu na prostoru Vidina i šire Bugarske i pokušao da se proširi na teritoriju Beogradskog pašaluka. Uspeo čak da dođe i do Beograda. Ali je Mustafa Paša uz pomoć Srpske narodne vojske uspeo da ga porazi 1794. godine u odbrani Beograda i da protera Pazvanogluove vojnike nazad preko Dunava i Timoka. To samo pokazuje koliko je srpski narod bio spreman da ostane i opstane u Osmanskoj državi pod uslovom naravno da uživaju određene slobode. Međutim, kako janjičari nisu mogli da budu smireni, Sultan Selim je sve više popuštao njihovim zahtevima i oni su se vrlo brzo počeli vraćati u svoje teritorije. Pazvanoglu ne samo što nije bio poražen i ne samo što nije bio kažnjen, nego je bio pomilovan i još proglašen za vezira i pašu Vidina. Nakon toga, oni koji su bili uz njega, a koji su pre ovih fermana bili u Beogradskom pašaluku, su počeli da se vraćaju na prostor Beogradskog pašaluka. Prvo, pritajno, onako da nisu janjičari, nisu oni vojnici, oni će samo tu da žive i da budu u penziji, ali vrlo brzo su pokazali svoje namere. Naravno, ovde govorimo o Dahijama. Kučukalija, Aganlija, Mula Jusuf i Mehmed Fočić Aga. Su bila 4 janjičara koja su vrlo brzo zauzeli svoje nove pozicije u Beogradu i 15. decembra 1801. godine oni su ubili Mustafa Pašu. Mustafa Paša je bio veoma poštovan. Pre svega zato što je bio grčkog porekla i imao je sluha za srpske probleme i srpske interese i štitio je srpsku slobodu i protivio se janjičarskoj samovolji, ali suočen sa onim što je bilo neminovno, nije mogao da se ogluši na naređenje sultana i dozvolio je povratak janjičara i kaže se da je neposredno pre smrti zaista u saradnji sa Srbima planirao novo proterivanje janjičara. Čak i kada je ubijen, njegov sin je nastavio da pregovara sa Srbima i Srpskom narodnom vojskom da proteraju janjičare i zaštite svoju slobodu. Za ove pregovore se doznalo i, nažalost, po Srbe, Dahije su podelile Beogradski pašaluk na određene zone i svako je na svom prostoru počeo da priprema hvatanje i ubijanje srpskih starešina. Smatralo se da će ubijanjem srpskih knezova, hajduka i uopšte viđenijih Srba, Srbi toliko ostati obeshrabreni i obezglavljeni da im neće pasti na pamet da dignu ustanak. O koliko su se samo prevarili. U januaru je došlo do čuvene ozloglašene seče knezova. U razmaku od svega par dana, veoma organizovano, Dahije, uz pomoć svojih vojnika, su pohvatale i na prevaru ubile preko 72 najviđenijih srpskih starešina. Među njima nisu bili samo knezovi, hajduci, nego su čak bili i duhovne vođe, ljudi koji su bili poštovani i čija je reč bila poštovana u narodu. Osim, naravno, ovih ljudi stradale su još stotine ljudi koji su bili uz njih, ali ono što je svakako prelilo čašu jeste što su glave ovih pogubljenih Srba
bile kačene na viđenijim mestima, ispred hanova, na mostovima, na Beogradskoj tvrđavi, na drugim tvrđavama, kao neka vrsta upozorenja. Ali ovo je samo ubrzalo proces podizanja ustanka. Naravno, među ubijenim Srbima bili su veoma poštovani i malopre citiran obor knez Aleksa Nenadović, obor knez Ilija Birčanin, oni su obojica ubijeni u Valjevu. Takođe, knez Marko Čarapić, stariji brat čuvenih Čarapića iz okoline Beograda, iz Grocke, iz Belog Potoka pod Avalom. Takođe, dvojica arhimandrita, dakle, monaha, crkvenih starešina, ovde naravno mislimo na Hadži Đeru i na Hadži Ruvima. Hadži Đera je bio iz manastira Moravci, a Hadži Ruvim naravno iz Bogovađe, veoma poštovani i veoma ugledni srpski duhovnici i mnogi drugi. U januaru 1804. godine Srbi su ostali obezglavljeni i lišeni najistaknutijih svojih vođa. Neki su uspeli da se sklone, ali najveći deo onih najzvučnijih imena u ovom periodu je stradao. I Srbi nisu dugo čekali za odgovor. Već nekoliko dana kasnije, u ranom februaru, na Sretenje, 1804. godine, srpske starešine koje su uspele da prežive, našle su se u jednom neformalnom okupljanju u selu Orašac, danas kod Aranđelovca, gde je došlo do dogovora i gde je odlučeno da se podigne prvi srpski ustanak.